Ma'am Krumzari, I don't Impact News ni Impact News ki Manunada Wahengbam Lalpal na Ma'am Butram Noksari. Ngasi Manunda Kanagu topic asi Maroina Armed Forces Special Power Act Afspa 1958 Hariva Koigi Yana Draconian Oiba Law si Manipur Sanadun Lakpa si Matamatam Gyoina Lengang Tuna Koigi Hariba Exim Kada Ladiva the sub area si Ta Tor Kudingi extension to Lakuni Hariva the sub area extend to keep si Gi Aroiba Matamasi Hojik Lakliba September contrast in a Koigi Aroibani Si Makada Makata September 30 Makada likely government Kimakegi Hana Mamanga Toriba Sigi system Sigi and Rugadi Makatana Mutatro Mumu extend to Payavi film Duni Adubu Hojik Lakli film the Miamna Sungasima local media the Luna Unar Wahomni Adubu the Hindu Hariva national media see the form ba 2024 Sahi Siki September 23 the form ba Koigi Paul Motungina Center Muslim State Government Anina, Manipuri Afspa review Taurogani, High Waham Sini, High Waham Silapkan, the Hojiksi Yamna, breaking Weba Yamna, Miamda, Mi Pining, Weba Mong, the Miamna, Lonary Habitat Afspa review Toguni, High Sikari Marungino, Hierarchan, Hojik Iriba Pau, Simatuna, report Simatuna, Manipura, Haukiba 2023, May 30 Torokiba, ethnic and race in Marum Weraga, Manipura, Hojik, Miamarakta Habitat, Miss Miamarakta, upon Mahilgi Kusugalishing. Python lesson kiba aduga loina Manipur hoji moxi senkai tomkai the extortion gi sangyam the wangkhalakpa loina koigi abduction mifa mifun gi sungum thokdok kya su toidan thorokpa asungum thokdok kya semam orga Afspa Manipur da adum handagi Manipur pomada chanaba simanung da Valley district ki 19 police station habadi police station taramapan da di Afspa hoji kyone di leitre desa area si leitre hatare adubu Hill District aduga atopa mahum sing dadi adumok chanari banu moraga Afspa review to mathau tare review tawrogani haw hamsini adu ori films da Afspa tasing review to mathau tabra aduga Afspa gi marumda Manipur da khoigi misam kaya haba tare fake encounter da lekhidabagi khoigi pot aduga fake encounter gi cases se hojik supreme court ba 1500 hena lebagi es man hena khangnar wa hamduni aduna sing matang sida khoigi ifam haba tare ifam Extrajudicial Execution Victims Family Association if we manage to case Kama Hojik Lanting Naduna Koigi Kaino Kraba Tare, Mama Pura Kaino Kraba Gassing to Pishing, Siam by Association Lanting Naduna case Kating Lady Vanaduna. Upspagi Marunda, Akoi Manipur labor, every section of society see Tengankada, Awaba, Kudong Sadaba, Aduga, Adugumba Kudong Tibakan, Nangdun Lapuneduna, Afspa Sina, Afspa Manipuri, Apung Panalok had a Irom Sanu Sermelana Su 2000 the Hoduna. 16 years ahi tara truk sara henduna khongyong changsin duna lakhibni adu matungda sigi saru moina 2004 dagi yan hanboina IMC Manipur koi Imphal Municipal Corporation IMC nu konbam pham dagi Afspa lokthokibni adu matungda 2000 koi BJP led government lakhre adu matungdagi koi 19 police station da hojik fawda Valley district ki 19 police station da Afspa lokthokibni adu ori films da Afspa lokthok mathok tabra Afspa extend to expansion torpa amuhena hoji ladiba loktho oduna ladiba sidagi amuhena amuhanna habatare amuhanna Afspa extend torpa expand torpagi adugumba phimamu ubra haiba simbatang da ngasi khananero gi damakta Afspa extension or expansion haiba ram sidang ngasi impact news ki monor gi thoram silo khosabni ngasi gi manu gi thoram sida khananero gi damakta impact news ki studio da lebi si agi he thamgad lebi si oza Rakesh Meihoubam director human rights law network Manipurni Oza Rakesh Meihoubam taram noksari Oza Rakesh ke hek thana lebi si oza Y.K Dhiren United Committee Manipuri using president ni Oza Dhiren musu taram noksari iroi lebada oza Mobi channel journalist ni oza Mobi su business mai ke de taram noksari yana ba question si oza Rakesh lakse oza Rakesh hoji audio Manipur gi situation si da Afspa ji ta seng review tobum tho ine lobra kari kamai yem ju an bada ai direct question ji ge no laktri da I Afspa magi notification ni tang dai chorak pang masa amtang ai thamjali masi ihana na hogi Manipur da hogi Afspa lakibasi Manipur na statehood oidingai degi union territory negi hauna hogi 28 September 1970 da ihana na Afspa makha da district area status laktokpagi notification thoi matam di ahan ba thokpasi hogi Imphal East West adu leramde matam da whole area of Manipur West District, adagi Manipur East District, aduga the area covered by Mao East and Mao West subdivision.
of Manipur North District hariba jaga sida ihan boina Afspa gi makada district area status lokthok posi lokthoi asmai tokduna lokthok posi degi di mathang sum lakona khogi 1980 gi keno September gi tang nipan da thokiba notification sida akoi apunba entire state se masi Afspa gi makada thame district area ore haina lae asmai tokduna 1980 degi asum lakpaduna akoi 2004 gi 12 August 2004 da yan hanbo ina entire state of Manipur habidagi except area covered by Imphal municipal council and admana sema Imphal municipal jaga sing lokthoi asi sum mathang lakpaduna akoi gi 2022 gi March ki tang kuthra ma thoida akoi gi Imphal municipal council the corporation gi jaga sing haram madudagi di 19 police station gi specific over jaga sing chi oina hare si haidana 19 police tagi lokthoi asman matham lokthok pusina hojik iroi rona thoki basi akoi gi 30 March 2004 sorry 30 March 2024 mase thoki bani adun hadak September da tha taruki luidui adu khwaji ngakpade mamang da 1980 da entire Manipur si disability lere tawre adu matam da di akoi gi Supreme Court ki hukum matungi na masi akoi gi periodically review to godam ne ba adum disability ore sam sang thamba ya bana tiba adu akoi Manipur da di matam sang na 1980 gi kari leram matam se adum sungye yeng de bida adum sugle bedana antin phada rodere na adum disability na thamami adu bu matungi na review gi matam se lae adun hojik phawda lairisi punna Afspa application idamakta punna Manipur sarkar na notification kunthra humdoi thokre last March ki thoki waduga tharga ada matang sida maruina Afspa gi haurakpham aduga Afspa si Bharat ki parliament na pass to ki bakho ki matam naina ki ba ma gi objectivity akoi gi lalobugi irang leire laloba namdaba haiba simukti akoi gi ordinary loan di yarroi khara extraordinary ba ain khara shakti khara piraga army de piraga madu tawni maram di army haiba sidi akoi gi kano tawni maru ena central forces sing jidi akoi army di jengnaba mayok nanaba leiba training piba adumba organization ni aduna masi magi leipak masagi maram da lalowa mayok nanaba khona bai besida masi makoida ahenba shakti piba darkar lei haidana Afspa si ain je semi bani aduga matam da legislature singi parliamentary singi intention da matam khardang torga dum yani haina khalami aduna matam dugi debate matam akoi Manipur gi MP or bala shema so hoina masi gi matang orekada wa awabu orekada kholakada mayam du ma urami aduna matam objection torami magi debate yawi aduna matam su sarkar gi maike de no si matam har ki akan matam wani adu masi prolong application lagi da banati haina wakhum piram ma thengai adubu ngasi chuk changa matam jadum leire yes aduga akoi gi lalowa namdana ba tawwa kanuni na hojik aduga masi 1980 degi sorry 1970 degi ngasi bawo lakpasida lalowa namdana picture abra habidina te lalobudi matam du thana leire modagi ngasi di lalowa masing jame mi su yame aduga irang jam hengale aduna it shows that masi counter productive way laloba namdana ba semba ain ni haraga su laloba namda bagi mota madu ona tanaba lalo masi hengalana ba praja awa pinab oi haibasi maleire ada masi praja mem haiba khakna te United Nation Organization tongan tongba organ singna su nainawa matam da Afspa se masi akoi gi UN gi leiriba kano sika chana daba principal singa chana daba loina chana daba kano omani masi semdoko dabani haiba ofam mayam su leire even akoi gi Bharat ki Supreme Court su masi Afspa se akoi constitution ga chana daba kano omani ain amani masi lokthok pio haina akoi mayama challenge tawre toru matam da Supreme Court na nena matam da Afspa gi application Afspa salai dagi thengnai ba magi hingchawa man ba tamthi ba ngong mo tosina khore thengnari ba chaitheng mayam si Supreme Court na madu budi yeng manataba sumna khaki letters of the law ainda kari hari gi moi dagi smai ta ahambada warning pigani ani subada adu tawni ka haraga tawba gi mong da ibani na adu wahi man paraka no se dum constitution compatible oi keno haina
appeal tauki validity do adu sidadi warrant yaudragasu any armed for personnel na phawi yabagi aduga chingnaragadi like adum kapa yabagi hatpa yabagi possible jume ba jume adu motang da hairi di ke do ke da moina supreme court ne matam da sigi ek sigi pikraba section 3 khitang yaw ek tu adu khatang nainaba dudi supreme court na iraila na esi chana de khona di haraka duri mina moina akhoi gi ju sibai ma ke di army ma ke di du zon don mayam lei masi ain sigi makhara ko ne semba si togodamni adu togodamni haiba mayam lei kaina puthore eba kota adu puthora kan adu mayam ni yang kan da yes constitution ability ti lei haina haire adu bu haire ba du zon don mayam lei re lai ta haire ba karo haire ba mayam akhoi na pa ba thenari ba asimana torumba yaina haiba tu mukti nataba ona tenaba ngak to asengba reality ti ona tenaba tawi aduna praja singda henna masi gi hingcha bagi masak lorok tena masi ni henna praja singda awa ana mayama mamang da koi thengna den lai manipur da natana akoi gi jammu kashmir da su aduga punjab da su asiga manaba aini akoi simak apaspa simak dati apaspa ga manaba ain moi da su lei ada moi da su masi awa ba si adun thengnai adu aina hajineng di masi gi ano ase akoi even akoi bharat sarkar na semja masa na semja ba committee justice jibani commission na su chidi ba kan tok di lokthopur chu mi hai re bani ba anyway asina mo jagre adubu ai mota di mase lalo laksana ba laibani aduna hoji laiba kanglu pirang kini conflict se masi laksana bade apaspa se khara yamna jisab ira lokthoga tawraga yani haiba makti masi counter productive oigani adu masi kasu masina afaba kasu phol por oi sima ai thamjini masi gi maram di ai hajiba maram di ke da akoi gi bharat ki tongan ba jaga singda naxalite ki irang kari kara irang leba mayam le hairaba jaga singida apaspa khak thamdi moi apaspa gi tamsi bi khangmani na aduna apaspa na akoi gi lairiba adu iba adigi manipur da huju hayeng abada huju akoi gi police station trampan dagi mana kon jaga de lokthoi haire huju irang thoiba jaga no se police station trampan se sigi manung amasung mapan da thoina habi de huju apaspa gi makhada disturb area oiba jaga da su kanglu hajiki itini conflict thoi adu de sibai singdu mathok pajana toroga apaspa gi pi be sakti bu no sina na control torobu lakselabo laksinde adu mirang thoi aduna masigi argument sidi adi apaspa gi makhada disturb area status se kharayamna expand torokanda irang laksangani haibasi masi achumbo oroi hena hamrong thamjege okay yam noise oja maroina apspa disturb area status si amena expand to thoga manipur thoi irang si laksan mangani haibdana expand to bogi policy oi taragadi madu counter productive oigani afaba fall oiroi thoidon akana ba oiroi hawa homdani simatang si oja dhiren laksan ni oja koi gi apspa si singdadi still ajim adum lady sing district singdadi adubu apspa leiraga su sing romdadi koi gi armed processing gi activity si operation to activity si aduga valley da apspa leitri hariba valley district operation to activity si masigi khenabsi kamai ubi as a sales leader lalpal muziki lairiba armed process special power as for 1958 ki oriba film sida koi gi manipur gi lairiba koi gi oina di as civil society as activism oina koi manipur pumba degi natraga india pumba degi masi repeal to hai buduni aduna masi laiba sidi koi di strongly object yaning di habisima na khai sengna clearly stand dum di koi dum lai nam aspa si maru phong nam buthat kadam na bi koi gi stand point adu hujik masigi matam gi na review to bo government na to ba habdu government gi madu ma gi review gi makha pole ko adu hujik lai re ba film ji da chingam sung tam ana koi gi marak si da tongan ba miyeng draga zu haitar spa si yam draconian oiba lo ni masi inhuman oiba ek ne na ekoi miyam na haira ni masi di sukchat chatna haloi da ni haiba stage che khoi gi di duna sing oiba ai tam oiba ai ekoi masi impose to su ya ro habi khoi gi style ne miyam gi khoi gi miya lewang miyam gi civil society gi as a activism oina ekoi gi oiba stand point du ni aduna si da singam sung tam mana ani differentiation to ba ise masi mathau ta dabra na khali manam di kai na kan masi gi miyeng di koi inhuman ori ba su ekse masi any condition masi manipur ta natra india ta masi chanan ba ji inhuman ho poni masi draconiani masi switchan haloi dabne ha ba si ma ai han mo ta thamjage duga hujigi lairiba aspa gi posi am sin ha kan da
मसीगी एक्सी पार्लियामेंट पास तो हुआ तम दा मसी नॉर्थ ईस्ट की ओइना मरु ओइना असम अमसु मणिपुर हाइबा पोर मखक पंजल ले को मसी ने कोने याम लाइबक थीरिसी इंडिया की पार्लियामेंट इंडिया की मेन इंडिया ना नॉर्थ ईस्ट येंग मियेंग से कोइना ngalingay dagi oi India da Manipur si 1949 ki da pun gare pula matung da in 1958 ta sep da May ki tang keno da tang kuni thoi dai da parliament pass tawr kan da September tang 13 thoi dai da subject to correction ai koi ek oina sanali da masi gi man bracket yor si Assam and Manipur have ne armed forces special power ek Assam and Manipur have ne masi da armed forces sing army da pela military da police da tongan special protection kar piraga makoi da ekoi gi lalhoba namdhaba gi natraga law and order ngak gi sakti ahen ba sakti pi bane ba masi gi marum da gi ne ba ngasi ekoi Manipur da fungai ba chaitheng mayam si fact encounter gi live pot mayam si masi mayam si gi experience tu na de ba miyam na masi repeal thaw hai ji ana masi gi miyeng ji ma hongtok pa ma changi whole India da lei minari ba koi punam ksha as a Indian no in uraga di samana ba miyeng amakak ta yeng kan da logi miyeng da samana ba ek tu to godam ne ba runa tabida ai koi kanglup khara da na hen ahen ba pisen ba masi yam sieng na har kan de British legacy makha ta thau ni lowe maram di kana da masi 1942 ki adum lo British colonial gi ordinance amne makha sa thrak pane ba ndu kaidong na ba British dagi India sat kro India dagi British sat kro na quit India movement to budo movement khoi gi Mahatma Gandhi hoi gi leiriba India gi movement quit India movement si horok pa matam na madu gi quit India movement si eno to na ba hai tare ne tackle to na muthan na ba madu thengna na ba gi damta British ki oiba ordinance ma 1942 do sim gi po ne ba sigi po singa si makha se tharakanda 1958 ka Manipur da yam kana lalhobagi insurgency gi natraga geno gi posi irei leitri ngai dagi hona Manipurum sung Assam da masigi miyeng amaga the special provision of thamakanda sumba thambai si amna laibak thiningai oyo poramani aduna armed forces special power act Afspa CD first pa 1958 CD ekoi gi oiba miyeng dagi di sing haiba leite tam haiba leite all from Punamakagi, Mr. Repeal to Wodabni have a possible. I know that then election in a Hogi, as a Hindu report to the Minister of Home Gi, official Ponto Matu in the Irish, Belly district, the village skin 19 police station, Conway area, that the Afspa later, Operation to the Kogi forcing Sina. Police Boy, Central Armed Forces, when Operation to the Mapung Pana, the one of the difficulties, ma'am, thing. Highway home Pali, other than a review to Bagi, Posi, Matuta Bagi, a palm of Fondopun, see the Dickamay, Kari. See the Uzikla conflict high taiko. Uziki conflict in the Indiagi home affairs, do machines at Panatrama to be official and Harry Poto. We can't angle the Yang, no, I have a question to never. Live poti. Uziki conflict, Kogi, Lalo Bogi conflict, Nateo. Uzik Tongariba conflict, I koi the Kogi Miam, Misham Miam da. Aikogi narco terrorist na landar podigi madu protect ongna ba isagi self defense ki tamak to pone ba self defense ki lairo posida ngasi ba the last 16 months da kana go security force amta da natraga India gi natraga Manipur security force amta da ngasi valley da natraga lairiba jaga sing sida khutha bagi natraga counter kano tongno bagi akoi wafam am ho leite na logje baina aduna aikogi lairiba posida masigi systematic lairiba posi Asparum the Tangjel Lakanda movement natraga labor conflict gi laiba movement se athai satnaba honabadi shumo ena khaleba ekoi miam da awaba saitheng piraga miam da psycho effect ama pihal kanda aspa thamjalani ga harakanda natraga no torni harakanda ekoi miam si da wakhal sing se adungba charang na ba ma phawal kanda iho laidiba movement sing si nathai na bo honabu sumoi aduga masi Indiana jugumba hujiki lairiba conflict se aikoi armed forces special power valley da thamdelaga control tawni haiba wapam dumadi very unfortunate am like tibani aduna dum wakalon dudi adu land aran ba miyeng ama hoigini en ai mai kai thambe yamna jo the maroina
Armed Forces Special Power Act Afspa 1958 lokthok ba haiba hom sidi khoigi Manipur pumbadagi lokthok haibne sida sing haiba tam haiba kenab leite Manipur pumbadagi lokthok ba haiba si khoigi CSO leader mo ina apamba phongdok padri aduga loina Manipur gi thoiba issue si khoigi lalobagi conflict nate masi khoigi sin kuki narco terrorist sing na satharak pa attack si ngak thok na ba khoigi misam miamna masagi self protection tongna ba chathaba adugum gi mongni aduna sida chathariba government की policy है बतारे कोई Armed Forces Special Power Act Afspa 1958 मणिपुर दा expansion तौर पर की port तो वो तारा गदी मधु अफबो ओइरोय मधुना कदुंगी दा मणिपुर की issue सी solve तो वो गमलोय है बा दुगा लाइरी भी issue सी मोबेन असिना थाइना पुनन बगे दुंगो थौरांग तो वो माली है वो हम दुनी हम नोजे आइना मथंग जी ओजांग मुबी लाक्सन जो मुबी अखोई हजकी report सी दा कोई मणिपुर ngasi की local media सी यावबदा मणिपुर की ओइनासु होम डिपार्टमेंट की ओइना कोई ऑफिशियल मन फोंदोपसी सोर्सेस टू मेंटुगिना मणिपुर पुलिस की मैकेडेगिसु कोई लाक्सन बयाब कंट्रोल तब ngam मोंग दम तौरी है हम थमी हाबदी एक्सटॉर्शन बोइरो अदे एब्डक्शन बोइरो अदुगा आम अदुगा लेडी वेपन्स मैंग रिकवरी तौबी प्रोसेस बोइरो अदुम फजना तौरी कंट्रोल प्रोसेस तदी अदुम लेबा ngam है अदु लेडी पुसिदा कोई मणिपुर पुलिस से अदुम कंट्रोल तौबगी फियम द लेयन लोब्रा कोई एंबी Union Home Ministry की official दुगा state government की home की कनो सिका contradictory वे area खराब दिया रही सिंगारा नंदा कोई security advisor की press meet ता सिंग द operation निथि ने तोंगम दे कोई तेरेन नुनिल मायांग की कनो में हम यंगा तंबाक तेरी हम लाइन हम है और हुजी की हम home ministry हारे दुना तंबाक तेरी ngam दे है दुना Afspa लाइक तब नहीं ngam दे है लाई पोसे कनो ने आई कोई ना democracy da both hadar ga miyang mi khalise ko ji rule of law lainam ne rule of gun gi na te Afspa is rule of gun hai bane nongoi na to ge ha bane ba ade di live posi nongoi na to ge ha re si nongoi na tra di ya da bi situation ji ho ji la bra ji ha ni ngom chang ye si gi posi ikang khang da na Afspa tham ga hekta ya ni Afspa lok to ge hekta pharo ya na khan wo khal du di Dhiren jo ban tham gori ko si gi posi la le ba ho ji live posi ये ngасai Rakesh Meihoubam तो याव की बा कोई स्टेट खरा है तारीख को आंध्र प्रदेश ने छत्तीसगढ़ ने बिहार ने ओडिशा ने मध्य प्रदेश ने मोशी नक्सलिज्म की अकन मफम ने सिगी मफम सिगी चीफ मिनिस्टर सिंह जी मतम अमदा कोई Afspa सिबु पुथुम्बा कांबु है तारीख को कांग्रेस की होम मिनिस्टर कनोसगा शिवराज पाटिल की मीटिंग दो है मरम नक्सल कनोसना कांबुसना नक्सली सिंह सिना हाई स्टेट सिंह की पेरेल गवर्नमेंट एरिया ना अदे Afspa की पोतु दी अदाई याव दे मानदी कना Afspa जी only for north east ना हाईवे दोंग तौरे सिगी स्टेट दा अखोइना आई स्टेट माती अमदो पुजन जरंगे prevention of terrorism act आइदना अखोइना पोता आरे खंगनाबा पोता 2022 जी लेरमेबो सि मुथे ग्रेबो रिपील तौरेबो सि रिपील तौर सि करी नो हंकाने सि all over India सनेबो anywhere in India सि apply तो बेबो whereas Afspa जी anywhere in India apply to देव अदुना सुम थमिने बसवाया अन सिगी पोसिदा अखोइने येंबा यारिसि कोई recent incident हाइ तारिको 2021 के दिसंबर मरीदा कोई नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट के ओटिंग है दुदा कोई सिविलियन तरुख मोइसी असम की बॉर्डर दा चलगा कोई कनो ता खोनी थाबुक सुरुगा हलकपजे कोई पैरा रेजिमेंट कांगुना नोय का भालेबा मोइना बदि एनएसएन ओरुंगनी एने सिंगना हाटबो ओरुंगनी को अदिगी नोंगालगा मधुगी मिहातुगी अगेंस्ट इरांग तौर मी तरी लमजुग सेब अदे अतोप अमसुग से हालेब मोइ लोय हालिनिको पुन्ना तरामरी हालेब सिगी मतंग सिदा असम गवर्नमेंटना फजना कोई एसआईटी सेमना थिगलगा मधु चार्ज सेमगा केस फाइल दौरेब अदु सुप्रीम कोर्ट ngaraang han इराई लाइन कथखरेब सि कइगनोदा इंडियन आर्मी सिंह हाइ तारिको Afspa की मखाद लेबा आर्मी सिंह जे कोई CRPC की सेक्शन 193 क्लोज टू अदुगा Afspa की सेक्शन 6 की मखादा सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लौद्र दिया दे होजी होजी सु मणिपुर के फेक एनकाउंटर केस मयाम दुगी 39 केसेस सुप्रीम कोर्ट तो होजी होजी लेडी से सेंट्रल गवर्नमेंट ना आर्मी ऑफिसर सिंह की मथक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होजी जो पी देना मखा सथे याद्रे अदुदी लाइव पोसी सिफाई ना तौबसी होय मोई डिफिकल्टीज मैम लेरम है मोई बु ngak sem su mathau tai maram di moi na tau gi da soi gi yar ko do ngak pi sim bi de thabuk tau nga moi je khoi ju as a human being ya tau do a hien ba khang na tau bo mayam di yaw le je example harang thong gi
มีฮัดมายังครั้งนี้ดูนี่บริษัทนะพ่อหนุ่มกาบมีตรองดูฮัดนี่ริมสฮัดนี่ชีมาลงฮัดนี่ตอนเช้าลงค่ายฮัดนี่อันนี้ Operation Blue Bar ฮัดคลิปนี้แต่อุริบไม่ยอมเสียครั้งละตัวบุตรที่ต้องได้ punishment ปีบุตรอัฟสปาที่ยาวดีมาที่กลุ่มมันแต่อันดูเดี๋ยวนี้ว่าอัฟสปาพัฒนาเสียมาดี Indian Constitution ที่ Article 21ที่ยาวสิโลนปีบุญนัตว่าคุยกันกุมบ้าให้ตาเรียกว่ากันอากุมมันที่สักทีนะมีอยู่ว่าหิงว่าหักสิมัดไปอะไรให้เนี่ยอะไรสิ่งที่อัฟสปาจะลาดี non commission officer นะมีมันจะหัดด้วยเนี่ยสมนักกันเด็ดคุยกัน judicial magistrate แล้วมันนะกันอากุมมันสิบิกิเชรักปีบุพก High Court มันนะมาดูกี่กันว่าปีเดียวดิไอ้ยาผมปีเดียวกี่หัดที่เนี่ย First class judicial magistrate นะมีมารันมาตุ้งนะสิบิกิเชรักปีบุตรHigh Court อยู่ไรนี่ High Court นะมุสุปีเร่งขันสุมาดูบ่มุ Supreme Court อยู่ไรนี่ Supreme Court นะมาดูสิบิกิเชรักแต่ดมปีบุสุมีให้เราบอกว่า President of India ต้องทักกันเนี่ยมันดี human กันlife ไปใช่อะดูกี่มันถึงมารู้เองสิ่งที่มารู้อยู่พอสิไอ้คนที่อัฟสปาเลยบ้าน North East ที่ areas เด็ดสุดเด็ดที่ non commission officer มา JCO ให้ได้เลยก็สินะมีมาสิ่งในที่ฮัดไปอย่างด้วยนี่ยุ่มมาถูกไปอย่างด้วยนี่อะไรที่มีมาพาไปอย่างด้วยนี่มาแล้วตัวทับกษได้ได้มาดูการิมตะคุดถึงเดินงามเดียวอะด้วยแต่ที่สิ่งเอกสิ่งก็เดี๋ยวต้องแต่ all over India สลายเด็ด North East culture สลายมันก็สิลงทุนเลย all India สลายไม่ยากว่าอีกอะไรมันก็ดีไอ้คนคิดตั้งชุกก็ให้แต่ขั้นลงไปเนี่ยแล้วก็ใช้ดีเอ็นจะทำไปกี่ตัวสิ่งที่เราลัดเอกใน1919ด่ะ British เนี่ยสลายเราเนี่ยอันนี้มาข้าจะทำอะไรก็สิ่งก็อัฟสปา ordinance อะไรเนี่ยเราลัดเอกสิ่งก็ดูกี่ด่ะอินเดียมาสักเดือนสลายบ่ British มาสักเดือนสลายเดียว British มาสักน่ะลาลหัวยาวรู้สึกมาแต่เอกสิปาลอยอินเดียมาสักเดือนป่านเนี่ยโอเคไอ้เนี่ยมาเรื่องท่านว่าจะไอ้เนี่ยหลักษณะมันสิ่งสิ่งที่คุย Home Ministry ที่คุย Hindu เดฟงรีพอร์ตสิ่งตรงนี้นะสู้Center ก็คุย State ก็ Afspa ที่ expansion ตัวนั่นตระกูลตัวตอนจะ indifference มอคลที่นั่นแต่ว่าหมดแค่นั้นว่ากี่ว่าผมสู้ปันมาเลยสิ่งที่แค่นั้นว่าจะกระยุ่งนี่Afspa ที่ My Act ตัวที่ Section 3ที่เอาเลยใช่สิ่งที่มาตรงนี้นะ Governor นั่นตระกูล Center นะอันนี้สิ่งอันนี้ที่ใหญ่กว่า Afspa ที่เราถูกกว่าಅದು ಇದನ್ನ ಪದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹರಿಸಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಫ್ಸ್ಪಾಜ್ ಥಂಬ ಪಾಮ್ದೇವ್ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಥಂಜಲೆ ಸ್ಮೈನ ತೌದನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಮ್ರಸು ಗವರ್ನರ್ ಐಸಿ ಅಖೋಯ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಮಂಗೊಂದ ಪೀಬಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮುತುಂಗ್ ಥಬಕ್ ತೌದೇನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಅಫ್ಸ್ಪಾಜ್ ಥಂನಿಂಗ್ದ್ರಗಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ ನಂಫುರ ಥಂಜನ್ ಮಂಗಮೆ ಅದು ಸೈದ ಲೈದಿ ಅಖೋಯ್ನ ಅಖೋಯ್ಗಿ ಕರಿ ಹಾಯ್ತಾರೆ ಮಸಾಯಿದ ಅಖೋಯ್ನ ಮೈತೇಲೊಂದ ಮತ್ತಿಂಗ್ ಲೇಬ ಇದು ಮತ್ತಿಂಗ್ ಲೇಬ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತಿಂಗ್ ಲೇಬ ಲೀಡರ್ ನ ಥೋಕ್ತಾರಿ ಸಿದಿ ಅಖೋಯ್ ngамmoy ga haiba kanodo se mama ngai da Afspa si municipal area de lokto kanda akhoi state government ga center ga mungna ba dum leidna sumaina akhoi na thamdoi se Afspa gi ma gi main objective ma thambai kana si karina ma kai gi thamdoi noi do thambagi se Afspa ji maro ne la lo blakshanam ni hojik la lo gi posi kari le ri ge se Sidele isi Afspa di public order ngak na bane ba. Hoji le isi law and order area ne ba. Law and order area isi di apik ba crime sai abduction taw hai ba adegi kano taw hai ba pesha khai hai ba kwati ba sidi. Sida Afspa thamjanu thong ta law and order ki problem sida Afspa thamjan ba je. Sidi khoi na karai tare kang da nung thong na thoma hat na ba hona ye do. Adu na si chana da ba kano ni na ha ba ri raw ni mai thamjan.